Chapter 4 verse 1 to 2 kaPeter uthi njengokuba uKristu wahlupheka enyameni hlomani nani ukuqonda okunjalo ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona. Verse 2 ukuze ngesikhathi esiseleyo sisesenyameni ningabe nisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. Abantu sezulwini siyabheka igama likaJesu Kristu. Ngibonga ngethuba ongipha lona, ngicela ukuthi ungiphe amandla okukhuluma with-fearness imessage engiphathise yona osezulwini ngiyipresent ngendlela okuyiyona. Hlela ulimi lami ususe ukwesaba igama likaJesu Kristu. Amen. Amen mazalwane. So lamavesi engisanda kwafunda kwamavesi esiwaziyo bazalwane phansi awona amavesi esijwayele ukuwathanda ukuwezwa. Asithandi ukuzwa sitshela ukuthi sizohlupheka ngizibazalwane. Asithandi ukuzwa sitshela ukuthi sizohlupheka ngoba vele la siphuma khona before size kuJesu Kristu besinjani besihlupheka ngithi. So sesiyafika futhi nala kuJesu sizowenza njani futhi sesitshela ngokuthi sizokwenza kanjani sizophinde sihlupheka ngithi. But ngithanda ukuqinisekisa bazalwane ukuthi if la siphuma khona bekade sihlupheka then sesifica imessage efanayo futhi noma sesikuJesu ukuthi sizohlupheka. Futhi ngezinye indlela ayikho empilo engenakho ukuhlupheka. Futhi iyona into efanele sirealize le noma siyibone ngempilo yomuntu whether uyakholwa noma awukholwa ayikho impilo enjani engenakho ini ukuhlupheka. So kujwayelekile ukuthi umuntu mayiphuma ekuhluphekeni eseza kuJesu Kristu noma umuntu mayiphuma emhlabeni noma ephuma la bephila ngendlela yakhe khona eseyishiya indlela yakhe esefuna ukuphila ngendlela kaNkulunkulu abe nama hopes amakhulu ngithi bazalwane. Lokho kwenziwa mhlambe ithini esishumeza abantu esibatshela ukuthi kaJesu azikho inkinga ngithi. Mhlambe kwenziwa futhi ukubona impilo yomzalwane thizeni mhlawumbe ukuthi impilo yakhe ibuye ngazothi ayinazo inkinga mase ethi mhlawumbe nami ngizoyithatha le ndlela yokukholwa ngoba mhlawumbe impilo yami izofana nekaMambaso noma izofana nekaSim noma izofana noma ekabani asuke embonga leso sikhathi angene enkolweni enaleyo mentality yokuthi hayi masusuka Jesu ukuhlupheka kanjani akukho bazalwane. But ke izwi laNkulunkulu aliguquke
uPeter uthi njengokuba uKristu wahlupheka enyameni hlomani nani ukuqonda okunjalo okusho ukuthi bazalwane ngezinye indlela ngikhuluma nabantu la ongenze ukuthi njengamanje ngikhuluma nabo basekuhluphekeni ngezinto ezihlukile ezithize empilweni zabo ababhekene nazo kungenza ukuthi ngikhuluma futhi komunye umuntu la ongakabi nakho ukuhlupheka futhi so leli verse lithi wena ongakahlupheki enza njani hloma angithi bazalwane isosha alihlomi selifikile empini ngithi isosha lenza njani liye empini linjani lihlomile so it's the same thing ukuthi uma umzalwane noma ungena endleleni kaJesu Kristu yokuphila uwumKristu fanele uhlezi uhlomile ukuthi le ndlela futhi engihamba inakho ukuhlupheka kuphela sizothola ukuthi kuhluka kanjani indaba khona nala ngizokhetha ukuba la ngibe nala ngizohlupheka ingakho ngavele ngiphile nje noma ikaya makuthi kuhlushekwa yonke indawo angithi bazalwane so kukanjalo into esothi siyibuke namhlanje so isihloko sentshumayelo sami yabe sithi true faith helps us to see God for who he is no matter how bad the circumstance is twani ukukholwa kweqiniso kusiza ukuthi sibone uNkulunkulu eyikho lokhu ayikhona noma ngabe sibhekene nasiphi isimo okusho ukuthi uNkulunkulu uyilento ayiyona he is who he is angithi usho kanjalo ezwini lakhe but mase kuba khona lento ekuthiwa izimo la khona ezifika khona zifuna ukusitha ukuthi uNkulunkulu simbone eyikho lokhu kanjani ayikho shuthi ngezinye indlela bazalwane inkinga ayikho uNkulunkulu inkinga ikuthina inkinga futhi ikulo ongafuni sibone uNkulunkulu for who he is ngezinye izindlela ngoba uma ukholo lweqiniso lungamhlihli uNkulunkulu ukuthi uba shuthi inkinga isele nathi ngoba thina uNkulunkulu sihlale singamboni for who he is kwezinye izikhathi angithi ngezinye izikhathi abona nje most of the time masuke sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu muhle okwazi ukuthi umzalwane khona into ayitholile ke right most of the time nje uma usuke umzalwane ekhuluma ngoNkulunkulu efaka kuma status eposter okwazi ukuthi mhlawumbe khona usadofana ke ngcola kutholile mhlawumbe uphiwe imali mhlawumbe isikhathi esiningi bazalwane kukanjalo ngithi kurare ukuthi sithole senze njengalo wesifazane okwathi efele ingane yakhe eya kumprofeti eyocela ukuthi avuselwe ingane noma eyoquestion ukuthi indaba uNkulunkulu angiphi ingane manje futhi lengane ongiphe yona isifila ngithi kwana ngithembisa ingane athi mayihlangana nenceke ethunywe ethi konke kuhamba kahle ngithi kurare kuma status ethu sibhala ukuthi konke kuhamba kahle kube kungahambi kahle only because siya understand ukuthi uNkulunkulu ukhona ukuhla ngasonke isikhathi ngithi so kuyinto esifanele bazalane to train of thoughts shithi indlela esijwayele ucabanga ngayo efanele sishintshe but singayishintshe ngoba siyifoselela but sishintshe ngoba fanele siyamukele ngoba siyathola ukuthi eBhayibhelini bazalane uthando laNkulunkulu kahle silibone ngoba ngoJesu Kristu ngithi uthini uJohn 3:16 ngokuba uNkulunkulu wenza njani bazalwane walithanda izwe kangaka ngithi wazi wenza njani wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe njani abe nokuphila ngulaphakade so uyabona ukuthi uthando laJesu Kristu silibona ngesuffering yakhe uJohn 3:16 usivezela ukuthi thina fanele siqonde ukuthi uNkulunkulu wasithanda ngokuthi yena ahlupheke nezwe abantu bazalwane ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngani indodana yakhe izele yodwa wena uyalazi iBhayibheli owena uzofunda namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukunikela kwakhe ngendodana yakhe kwakusho ukuthi indodana yakhe fanele izofela thina ingesenzanga inyona isono angithi ingenzanga lutho but yathatha indawo yethu angithi bazalwane so uthando laNkulunkulu silibona ngokuthi uNkulunkulu kungakanani owakusacrifice ngifuna ukuthi kwamlahlekela uNkulunkulu alahlekela ngayilutho kungakanani uNkulunkulu owaye willing ukuthi kumlahlekele khona thina sizokwazi ukuthi senjani sisindiswe sikubona lokho ngokuthi anikele ngoJesu Kristu uJesu Kristu mayefika la washawa mayefika la uJesu Kristu aphimisela ngamathe mayefika la uJesu Kristu waphikwa ukuthi uNkulunkulu usuke ezulwini mayefika la uJesu Kristu kwathiwa kasiyena uMesiya abanye baseselapho bazalwane abanye bethu asimboni uJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu ngithi abanye bethu siyamphika nanokuthi khona senzela khona ngithi kodwa ezwini lakhe uthi imvula uyinisela bahle ayinisele noma kanjani naba ukuphila kukuye so ngezinye izindlela bazalwane siyabona ukuthi kahle ukubona uthando it has to come with the sacrifice it has to come with the sacrifice ingakho uNkulunkulu esifundisa ukuthi
thina kufanele sibe kanjani abokugcina abanye bebe njani ngabokuqala esikade sifunda ngani ngesifundo sabantwana ukuthi ila khona ukubonakala khona uthando lokuthi lento uyidinga kahle kahle wena ubona omunye umuntu eyidinga ngaphezulu kwakho. Angithi bazalwane because uNkulunkulu wayithanda indodana yakhe. uNkulunkulu wathanda wanekela indodana yakhe. Wayemthanda nje akanikelanga ngoJesu Kristu oyindodana yakhe ngoba wayeyilist noma wayebona ukuthi hayi noma ngafika lapha afeyile lapha vele nginayo wayengekho omunye akekho omunye oyindodana ingelosi zibizwa ngamadodana kaNkulunkulu but they are not actually the son of God. Njengoba nathi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu but we are not the only because so Jesus Christ was the only thing uNkulunkulu wayenayo refer kuyona as indodana yakhe bazalwane. So ngizonikhumbuza bazalwane ukuthi siphile esikhathini la khona kufanele khona sithathe inqumo each and every day. Whether isinqumo ozosithatha wena ngokuthanda or whether isinqumo ozofika isituation khona ikuthatha isinqumo. Ngichiswa yini lokho ngichiswa ukuthi uyazi ukuthi most of the time sihlezi shumayela sithi kufanele sihambe sishumayela. Uyazi kwesinye isikhathi akuthatha ukuthi uphuma ngoshumayela, akuthatha ukuthi umuntu ezekwenza zokubuza ngenkolo yakho. Then mase uyashumayela. Say understand abantu bazalwane. So ngaso sonke isikhathi sihlezi sikwiposition ukuthi kufanele sithathe isinqumo. And siphila la khona even nezwe lihlela umhlaba ngalendlela yokuthi khona inqumo sazofanele siyithathe. Whether ukhetha uNkulunkulu okanye ukhetha uNkulunkulu walelizwe. Namanje sizoficwa ama-opportunities amahle lesibona ukuthi impilo zethu zingashintsha ngawo. Kuthola ukuthi kufanele ukhethe ukuthi ukhetha uNkulunkulu la noma ukhetha i-opportunity. Same thing nasebantwaneni abakhulayo nabo it's something afanele bekhuliswe ngayo ukuthi emhlabeni uphila impilo yokuthatha inqumo. Either uthathela uNkulunkulu inqumo noma uthathela omunye uNkulunkulu ongaseli uNkulunkulu odala izulu nomhlaba izinqumo. But ayikho impilo engenakho ukuthatha isinqumo. Ayikho impilo engenayo into yokuthi khona abantu asanduthi abaka-decide angithi mhlawumbe masihamba siyovangela noma sibatshela ngoNkulunkulu ethi umuntu hayi mina aka-decide noma unga-decide ngakho usudecide-ile because ukudecide kukuwena ukuthi udecide. So omunye udecide ukuthi mina ngizokuthatha i-decision. I-decision leyo ukuthi awudecide-ile wena ngoba wena kufanele udecide. So understand bazalwane because kunezinto esiyikhulumayo siyitshela ukuthi zizosisiza masizisho noma zisound engazuthi zisibeka safe kanti awukho safe. Sizwanile inkonzo udecide ukuthi wena awakazi because ayikho into ekubambile ukuthi udecide. Angithi bazalwane. So sizothike sibuke bazalwane intshumayelo engizongena kuyona Sabbath school ithintile indaba abantwana ithintile so iphonto ukuthi kade ngangibhalile so lokho ngibuild lapha kuyona because mangisuke ngihleli phansi I think nabanye abashumayeli bayakwenza lokho makushumayela umuntu nje noma umuntu oshumayela kufika something ngibhala phansi ngibhide kuyona because khona i-revelation isuke ngiyitholile so lena ngangiphiwe through mfowethu uMandla ngiyacanga uma sekhumbula intshumayela yakho ekhuluma ngomntwana owayethunjiwe kwakhona igadi asambe seku-correct seku-2 Kings bazalwane siyithola khona ukuyixoxa ngendlela 2 Kings chapter 5 verse 2 kuya 4. So yavuka lapho lentshumayelo so yangenza ukuthi ngizibuze ukuthi mina nginalo into lokukholo lo. Nawe I would like ukuthi upose the same thing ukuthi ngilesi simo lesi bengakwenza yini lokho. Bengakwenza yini lokho. 2 Kings chapter sizokala ku verse 2 kuya 4. Uthi ama-Aram ayephumile ngamavili abuya ezweni laka-Israyeli enentombazane encane. Sekhumbula indaba zakani sisiqale kuyona. Abuye nentombazane enjani encane. Yayiyincekukazi yomka Nahamani. Yathi enkosini yayo sengathi inkosi yami ingaba phambi komprofeti oseSamaria khona iyakuphiliswa ochokweni layo. So uNahamani induna yeni uyagula uphethwe yini uchoko. So mase phethwe uchoko sesilandiswa ku verse 2 ngentombazane encinyane kuthiwa kuma ivi okanye
i-army yakule ndawo yathi mayehamba yaya ka-Israel yasibuya nowentombazanyana owahlukaniswa nani nomndeni wakhe. Singasho ukuthi wayethunjiwe okanye wayeyini? Wayeyislave bazalwane. So wathi mayeshumayela uPethu ngabuka ukujulwa kwesimo sale ntombazane. One, ayikho ngasekhaya ngithi isusile ngasekhaya kubazali bayo i-comfortable place yayo. Yazoletha ukuthi ibe incebo ibe islave. So la akhona akekho endaweni a-relator kuyona noma aneseki kakhulu kuyona ngoba uzwa ngisho nokukhuluma kwakhe ukuthi ukhuluma samuntu ogudliselayo, ukhuluma samuntu ongenayo ivoice yokuthi khona into angayisho nje yena vele ahamba ayisho uthi bekungangcono ngabe inkosi yami ibingabaprofethi bakephi baka-Israyeli ibizokwenza njani, ibizolapheka. So ziningi izinto ongayicabanga umuntu mayisuke eyislave noma umuntu mayisuke engekho ezweni lakubo akajwayele ukuphatheka kahle, akajwayele ukuba neseki kakhulu ey'ntweni esuke zenzeka kuleyo ndawo. But ukholo lale ntombazane lungenze ngayo i-question ukuthi wena ngenawo i-question, wena ungathi umuntu ekuthumbile egula umfisela ukuthi aphile noma afe khona uzobuka lapho. Uyagula wena okuthumbile ungafisa wena ukuthi asinde noma ungafisa ukuthi akulolu choko ngilolo lozomsiza manje ukuthi agule alale ngenze njani ngikwazi ukuphuma. But lo wesifazane lo omncane akafisanga akabanga nayo i-dead wish kuHamani. Kunalokho wathi ngiyamfisela ukuthi njani sangathi ubengabe ebengaya ka-Israyeli ngoba bezofika athole ini ukusindiswa alapheke ochwekweni owayenalo. So lokho kungibhoze ukuthi ngizibuza ukuthi mina ngabe nginalo yini ukukhola. Yini engicabangayo ngomuntu osuke engicindezela, yini engicabangayo ngomuntu osuke engisusile la bekufanele ngile khona noma ingayiphi indlela noma singeke sisathatha siswe emazweni. Uyamazi lo muntu lo ongenzanga kahle wena ngabe ungamfisela ukuphila noma ungabona ukuhlupheka kwakhe njengento ezokhumuza wena noma azophiliselela ngayo uNkulunkulu. But lo owesifazane omncane kuthiwa it's a young girl wasiza umcindezeli wakhe ngenxa yokuthi yena wayebheke kubani? uJesu Kristu. So iculo kade silicula istanza sokugcina ebekade sikhuluma ngezinto ezibala izinto ukuhlupheka izibala nje izinto ezinzima lokho ethi ngifuna leyo nkolo. Usethini uma sibile nayo leyo nkolo loyo uthini inkosi ngiphe inkolo enjalo noma kungihlandi ngozwa lapho ubumnandi basezulwini angithi bazalwane basekhaya ezulwini. So ngezinye izindlela bazalwane it's not true ukuthi impilo ingabi nazo inkinga kuzokwenza ukuthi si-experience ubumnandi basezulwini. But mawufunde eBhayibhelini kuyanakisiseka ukuthi ngezinye izindlela uNkulunkulu njengoba siphile emhlabeni onezinkinga wena umubi noma umuhle uNkulunkulu thina usipha amandla ukuthi sibe nejoy through izinkinga bazalwane. Lo wesifazane wakwazi ukuthi asize umuntu wawumcindezeli wakhe ngenxa yokuthi ubufree bakhe babungalele ekuthenini uHamani umvalele nomvulile. Angithi babungalele ekuthenini uvalele because ubufree bakhe baphuma kuba uNkulunkulu odale ini izulu nomhlaba bazalwane. So ngizibuzileke ngase ngithi I need such power to be faithful even when I am suffering for my belief. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nami ngokufunda le ndaba yale ntombazane encane sengathi nami bengingathi mangihlukumezeka noma kukhona inkinga enginazo ngibe nalolu lukholo ngoba into esiyithola siyathola ukuthi vele impilo yomuntu okholwayo injani ayiyona impilo okuwukuthi i-free from izinkinga. Mhlambe ngomunye ngifuna ukunikeza ama-examples bazalwane a few then ngizobe sengenza i-summation because I believe fanele sifunde izwi sikhumbuzane ngalo. Siyamkhumbula uJoseph bazalwane ngenza isibazalwane kungene because siphila ku-chapter 13 wesambule but for some reason silindele into engcono ayikho into engcono bazalwane njengoba ngaphathi MK njengoba ngaphatha ini bazalwane ayikho into ezoba njani ezoba ngcono. Siku-chapter 13 lapho nokuwukuthi it's either ukhetha isayidi likaNkulunkulu noma ukhetha ini isayidi likabani likaSathane. Silapho nje wena-ke wena uthi asikho lapho kodwa iBhayibheli lithi sikephi silapho. Mawubuka uDaniel bazalwane mawufunda u-chapter 9 kaDaniel uDaniel ekhulekela abantu bakaNkulunkulu esho ukuthi isikhathi sokuphuma eBhabhiloni sesisondele. Ngokufunda kwakhe uJeremiya ethunjiwe bazalwane ekuthunjeni kwakhe uDaniel kwangasisona isono sakhe angithi esithunjeni sizwila ngithi Sabbath school ukuthi ikhulume ngani ikhulume ngoba inkosi uHezekiya ngithi eyathi mayisiphulukusiwe yenza njani sekufika iBhabhiloni yanga bavezela abantu baseBhabhiloni ukuthi uNkulunkulu because ivesi lithi babezwile eBhabhiloni ukuthi ubegula
mhlambe before ngiqhubeka yini eyenza abantu ukuthi bebe ne-interest ekuthini yinkinga bazalwane. uHezekiya into ebenze ukuthi bezekele bazwile ukuthi ubegula sho bebekwazi ukuhlobo lokugula wakhe bafuna ukuzwa ukuthi wasinda usugule kanje bazalwane abazange ke ngoba befuna ukuzokubika ngoyakhe beza ke ngoba befuna ukuzwa ukuthi usinde kanjani. The only thing mawufunda ivesi lithini because babezwile ukuthi ubekade egula usesindile babefuna i-testimony kahle kahle noma mhlawumbe babeza bona bengenayo i-understanding bafuna i-testimony but uHezekiya kahle kahle opportunity wayenikeze ukuthi opportunity anikeze ini i-testimony. So ngezinye indlela bazalwane inkinga kunokuthi ziscratch they give us i-opportunity mase uJesu Kristu ukuthi sitestify ngoJesu Kristu uJesu Kristu abonakale kephi ezimpilweni zethu. So ingakho ke Daniel sebeyithola bese Babylon it's because uHezekiya akamthusanga uNkulunkulu. Yaseyasho ke ini umprofeti ukuthi njengoba ke uveze konke uvezele eBabylon bazothatha abantwana bakho nakho konke kwakho kuyiswe kephi eBabylon. So mawufunda ngoDaniel njengoba eseBabylon akusikhona ukuthi wayeyisoni noma kwakuyimaya yesono sakhe. Yes uyisoni but kwangasikhona because of isono asenzile kwakungenxa kaHezekiya ongamvezanga uNkulunkulu kubantu baseBabylon. Ngase uNkulunkulu ngoba ufuna ukubavezela ingcebo yakho ngizobenza ukuthi benze njani ingcebo yakho beyithatha. But uDaniel siyamthola eBabylon efaithful zabantu ukuba isigqila akukho easy. Yabona nje iBhayibheli lithini wayeyiservant wayeyislave wena hamba ukuthi slave umuntu ophatha kanjani khona uzo understand ukuthi oDaniel babephila kanjani babengenayo nayiseni. But whenever bemela uNkulunkulu whenever kuneyinkinga bemela uNkulunkulu ila khona izwi kaNkulunkulu elishayina khona kakhulu. Ingakho uma ufunda lapha kuDaniel chapter 9 sambe bazalwane sekuDaniel chapter 9 verse 4 to 10. Daniel chapter 9 verse 4 to 10. Uthi kanjena ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami ngavuma ngathi Nkosi uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe sonile ngizwana. Even though mawufunda kuEzekiel chapter 14 verse 14 and 20 uthi iJerusalem usakhulunywa ngeJerusalem ukuthi lizobhujiswa mayisethi uNkulunkulu ayikho into ezokwenziwa ngeJerusalem. Mayisethi mawufunda kuchapter 14 kaEzekiel ethi ngisho noma bekukhona uJobe noma kukhona uDaniel bebengayisindisa bona ngokulunga kwabo kodwa still iJerusalem lezenjani libhujiswa. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayethi ngoDaniel ulungile. Sayalisana lo bazalana. But uDaniel mayekhuleka lana uthi sonile nawe ibala kephi kubona labo bantu laba babonile noma wayengekho lapho ngenxa yesono sakhe asenzile noma ingubani. But uDaniel uthini sonile siziphathe kabi senzile okubi sihlubukile sachezuka emiyalweni yakho nasezahluleleni zakho asilalelanga izincedo zakho abaprofeti ezazikhuluma egameni lakho emakhosini ethu nasezikhulwini zethu nakobaba nakubo bonke abantu bezwe. Kuwena Nkosi kukhona ukulunga kepha kithina amahloni bobuso njenganamuhla kubantu bakwaJuda. So uDaniel into ayiveza abazalwane uveza ukuthi uJuda wawungekho willing to serve. Angabe mase sikubone lokho masifunda uDaniel uJuda uthi awufane nathi wawungekho willing to serve because kwathi mase kufanele kumele iqiniso kwami uDaniel nabangani bakhe kuphela. Kodwa mawufunda ku chapter 1 ithina nje bazalwane thina ukuhlupheka asikuthandi bazalwane in any shape form osingayibaba asikuthandi ukuhlupheka. But sisendaweni lakho nekufuze ngabe sine understanding embo yokuthi noma sihlupheka uJesu Kristu kanjani unathi and siyakubalekela ukuhlupheka bazalwane but khona ukuhlupheka sesibalekela. So ku best ke ukuthi uhlupheka usane choice. Yayibona bazalwane uhlupheka usane choice ungahlupheki ngoba uhluphekiswa ukuthi ukudla irice wena uthanda irice uthanda ukudla steak. Uhluphekiswa ukuthi ufuna ukudla steak but unali irice stick ala irice lakho udle lona with the conscience yakho clean with the conscience yakho engaphazamise. Abanye bethu sihlupheka nje ingenxa ukuthi asifunanga ukuba content. Samba soyifaka ezintweni la kuzofanele khona si-challenge khona usukukhumbula lela sekunzima ukuwela lapha emuva ususabathini ukuthi sizothini thina sisikusiza ngalutho asinalo izulu sizokhuluma kuphela kodwa ngeke sisize ngalutho. So basically into engizama ukuyisho bazalana ukuthi ukuhlupheka kuzofika nje.
fanele sikwazi ukuthi ukuhlupheka kunjani kuzofika kodwa ake uhlupheke uJesu ungahlupheki ungekho kuJesu ngoba uhlupheka kuJesu uJesu ukhona uzokulekelela ngithi I'm giving you lama references njengalo wesifazane owakwazi ukusiza umuntu sekuhluphekile okusho ukuthi ifreedom yakhe yayingeke ekuthenini ubanjiwe ifreedom yakhe iqhamuka kubani uNkulunkulu akasho njalo uJesu Christ uma ethi uPilato uyazi mina njengoba ushona le nale kube ngiyathanda ngabe ngiyadedela athi uJesu Christ ayekho into ongayenza kumina mina engavunyelwanga ubani ubaba ukuyenza mina ngisho ukuthi angiyidingi freedom yami ukuthi pronounce wena abanye ade bejabulela iholiday nje nini isabathe edlula ngithi bethi freedom day we knew is it freedom day given by men or given by God yeah ama holidays awathanda bazalwane uzutoyitoye ungafunda usebenza ngeholiday kodwa ngesabatha utoyitoye makuthiwa usebenza ngesabatha but makule sithatha kuthiwa iholiday kuthiwa hayi woza umsebenzi awungeke ngisebenze ngeholiday but nali sabatha umsebenzi into uzona ngeke uzutoyitoyele so uyabona ukuthi njengoba besho uDaniel ethi kuthina khona ukudideka kepha kwena khona ukuqonda bazalwane so thina we move different bazalwane lokho kufanele sikwazi ukuthi we move different esabantu abakholwa uNkulunkulu we act different and sizoba alienated futhi singakusabi lokho bazalwane singafuni ukuyingcengela because masingcengela singcengela ngokuphila kwethu okay bazalwane khona lapha engiyakhona sengikhulume kakhulu but ke uHezekiah 14:14 uveza lokho ukuthi uDaniel wayelungile but mawufunda uDaniel uveza ukuthi wayenjani wayeyibona eyisoni and wayenxusela bonke abantu ababekhona abakaJuda nabaseBhabhiloni ukuthi uNkulunkulu akenze umusa abavula amehlo aphinde njani afulfill isithembiso lesokuthi usazobakhipha so uJuda wonke during isikhathi sikaNebukadnezar wawukhona bakhona ama-elder kwakhona yonke inhlobo yabantu abadala because into eshiwo kuHezekiah le ndaba athi sithola ngeSabbath school ithi kuzothatha kwasane yakho sho ukuthi kwakhona abantu abadala but only read of uDaniel nabangani bakhe abathathu Shadrach, Meshach no-Abednego abamela iqiniso usathane wathini wena Daniel ngiyaphrafrase bazalwane wena uhlohla laba abantu la ukuthi belimele iqiniso ngithi sakhumbula ukuthi uDaniel mayengasekho nabangani bakhe yibona abafaka isithandeni somlilo and siphila kulo situation kanjalo bazalwane abantu abathandi ukubona abantu behlohlana ngento right so a point ukuthi bayitshela ukuthi manje behlohlana ngento right khona on musayo khona way-ring leader akukho wrong ukuhlohlana bazalwane so understand but ukuhlohlana ngani ukuhlohlana ngani but there will be a time lapho nafuthi engizama ukusho ukuthi sizohlupheka sihlukaniswe from our elders sithi masiba nenkinga sizekubona sizobuza kubona sihlukaniswe nomama sebekhulile sizakubona sihlukaniswe even nabanye ama fellow brothers abangangathi esithi masiba nenkinga share inkinga nabo sikwazi ukuthi ube wena nje usususiwe kulabo bantu sathana ukuthi lo ukholoza kanje ngoba uthembele kwithembeni one day ithembeni ngokuhamba kwesikhathi izoba iyithembeni ngokuhlukana kweindawo ngenxa ye-persecution asi-ame lokho masazi ukuthi sizohlupheka sizofuna ukuba nawo amandla bazalwane okumelana ney'nhlupho bazalwane ngithi kuthiwa uhlakaniphile wakhela kephi edwaleni ngithi oyisibula wakhela kephi kuthiwa iphepho ifika edwaleni kuphela noma ifika nanzo so nje bazalwane kunezinto ekufanele sizamukela ngithi like kufanele sizamukele ukuthi noma ungathi uJesu awumfundi ngoba usaba ukuthi uzohlupheka ngakhona ngalawo uzohlupheka nalaba kulekelelwa umuntu uJesu ungcono ngala unabo abangani kwesi abangani bakhe sathana akanamngane akanamuntu ofaithful nje noma ungafaithful kanjani wenze ini akanayo nje lento ukuthi uzokubona ukuthi awu faithful servant no uJesu Kristu unayo faithful uthi ngimtshelile lokho seniyakwazi ukusho ukuthi anisewona ama servants manje seniyini seningabangani bami so uJesu Kristu unayo ungani uJesu Kristu unayo reward sathana akana reward akana lutho ngokuthi nje izinto zakhe ziyakhazimula siyake sizenze but only realize masusuphakathi ukuthi bengafanele ngenze lento le phinde ukhohle futhi uphinde ubuyele khona ngoba usaba ini ukuhlupheka bazalwane sengathi uNkulunkulu engasipha ukuthi singakusabi ukwenza njani ukuhlupheka bazalwane so ipower kaNkulunkulu ngosizothanda ibonakala enhlupheni bazalwane uNebukadnezar wakwazi ukuthi aphenduke ngoba esebonile uNkulunkulu ukuhlupheka ukuba Daniel ba compromise wayezobona uNebukadnezar ukuthi umuntu uyakwazi ukungena emlilweni angasha bangeze bekwazi ukubona uDarius ukuthi umuntu angena emlilweni angasha anganuki nanomlilo ukuthi umuntu uwangena emlilweni bengeke beze bazi ukuthi umuntu uyakwazi ukufaka emphandweni wengonyama zinganakhuzi zingamudli zihlale naye ngoba such stories or such history ngabe asinawo bazalwane but ke kunabantu abazositshela ukuthi
Lezo ikhathi lezi hayi sawasibulawa amandla lawo. So kunale ncwadi lebezona kuthiwa Fox's Book of Might. I think ngayithela ngo-2016. So le ncwadi lena inama records of abantu abahlushwe ngenxa yokukholwa. But ayivezi kuphela ukuthi abantu bahlushiwe. Ivezwa naneyimanga uNkulunkulu azenzile ngokuhlushwa kwabantu bakhe. Ngizokwenzela umzekelo. Sinesambulo manje esisizayo bazalwane ukuthi sikwazi ukuqonda ukuthi sike ngesikhathi. Angithi esichaza ini esichaza uDaniel angithi bazalwane. uDaniel bazalwane sinawo ngenxa yama visions avele eBabylon because uDaniel wayekade ehlupheka. uDaniel mawubuka uthola ama visions through inhlupho. Through lawo ma visions esesijabula manje sincome sithi siya understand kwenzakalani. Kwakufanele befe kwesinye isikhathi mabelimela lelo qiniso. But siyajabula siyabonga we really thankful and appreciating into uNkulunkulu asiphe yona noma is it because nje siyabonga ngoba phela ngakuthini. Nayi revelations bazalana uJohn osibhalele iRevelation wabhala isambulo engenawo amehlo. Engenawo amehlo sebefunile ukumbulala behlulekile. uNkulunkulu amuphi vision engenawo amehlo ePatmos. Lokho akusiyona into yabaKristu, akusiyona into yeChristianity. Hambe kuhistory, hambe kuGoogle, ucheck ukuthi ikephi ePatmos. It's basic knowledge bazalana lokho ngikushoyo. But into ongayithola leyo uyiproof ubone ukuthi iBhayibheli iqinisile kangakanani. But ngifuna ukunifundela bazalwane khona lento izongena bazalwane. Yazi ukuthi kwesinye isikhathi mawu appreciate ukuthi uyahlupheka. Ila ukwazi appreciate khona izinto ezinto ezincane. Thina sikwazi appreciate izinto ezincane ngoba sitshela ukuthi siya deserve. Ngeke uzumenzele lutho umuntu oje usa deserve bazalwane. Ayikho into engajabulisa umuntu owazi ukuthi uya deserve. But umuntu ongalindele lutho olutheni emhlabeni every little thing iyamjabulisa. Mase kwenzeka njengoba kwenzeka kuNebukadnezar. Bathi uNebukadnezar iyamcasula ngabafana abancane babengenalo uvalo wayena. uNebukadnezar wathi mayezwa ngephupho kuthiwa wabapheli. Angithi noBelshazzar kuthiwa watatazela amadola akhe ashayana. But mayefika kubafana abancane kanjani? Abasabela lokusaba. Wathi mayefaka umthetho wokuthi ababhuqe ngoba engafuni ukukholwa iqiniso kakhulu wathi ngesize sibhuqe. Abayisabanga into yayizoza kule ndawo ababekuyona ngoba isiprofesi sasikhuluma ukuthi iBabylon izodlula yayizodestroy baphakathi lapho kufanele besabe naba ngithi but babengasabi and lenkosi yakhe indaba bengasabi la but babengasabi ngokuthini uJohn chapter 4 verse 19 1 John chapter 4 verse 19 samsofunda lo 1 John chapter 4 verse 19 siqala ku verse 8 oshawo 1 simhleli phansi ngolane 1 John chapter 4 verse 8 uthi ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Masethi verse 18 akukho ukwesaba othandweni asuseni uthando wesifaka uNkulunkulu ngoba sezithi uNkulunkulu uthanda. Ngithi akukho ukwesaba kubani uNkulunkulu kepha uthando olupheleleyo noma uNkulunkulu opheleleyo uyaxosha ukwesaba ngokuba ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele othandweni. Yazini ke lebazalana i-diagnosis yethu leli verse li-diagnosis yethu ukuthi whenever usaba not usabani shuthi fanele uyicheck ukuthi uphelele kuba uNkulunkulu. Ngithi because lisho njalo phela izwi lithini akukho ukwesaba kubani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu njani uphelela. Ngithi akukho ukwesaba othandweni. So most of the time ama decisions esiwathathayo ngenxa yokusaba ukuhlupheka in any shape or form ingenxa yokuthi uNkulunkulu asimazi ukuthi ungubani. But if we know ukuthi uNkulunkulu ungubani sizosho njengabafana abathathu abathi asiphiki ukuthi ungasifaka emlilweni kodwa wena uNkulunkulu uyasindisa emlilweni noma akasindisi thina kodwa sisokwenza yini uhamba ngentando kaNkulunkulu asizukuyenza lento njani oshoyo. So babephelele uthandweni. Ingakho ngithanda sicule licule esiculile ngoba lithini nami ngiyafika. Mangizizwa lezi indaba zoDaniel noShadrach Meshach ngiunderstand isikhathi esiphila kusona ngiyafisa nami ukuthi hayi uzobona uzoluza. Ngithi noma ngaluza as long as kodwa uNkulunkulu enjani edumisiwe uzoba njalo. Ngithi bazalana so into eshoda ngayo shoda ngokuphelela othandweni. Shoda ngokuphelela kephi othandweni bazalana. Siyalibonga iBhayibheli sithi so uma uyifunda le ncwadi lena iqala ngoJesu la. uJesu bazalana wafaka kahle. Afaka Jesu. Stefan wafaka kahle.
uStefan ekufeni kwakhe wabonana uvuleka ngithi alright bazalwane uJames akafanga kahle bazalwane Yes. akafanga kahle and lana mawufunda kuthiwani wabulawa ngenxa yokuthi babefuna ukuimpress abantu abathizeni ingakho mawufunda kuchapter 12 verse 2 uzoyithola leyo ndaba leyo Yes. so kuthiwani wagcina ebulewe uMedu akafanga kahle bazalwane kuthiwani uMedu wagcina enze njani beheaded wabeshaya wabethelelwa emhlabathini mawufunda ngokwehistory ukufa kwakhe ngizipikile waseyanqunywa ikhanda uJames bazalwane akafanga kahle ifunda ngayo ifunda ngomlando wakhe naye kuthiwani washawa ngesandla waze wafa eshawelani iqiniso kaNkulunkulu right mawufunda la uMatthias lo wangena esikhundleni sikaJudas lo khethwa lapha ku-Acts akafanga kahle nawagcotshwa ngamatshe anginisabisi bazalwane bani iqiniso right ukupho phela ukuthi ngitshela ngala kunenje uma la ngizakho ayikho inja la ngahamba but asifuna ukubuza lokho uAndrew akafanga kahle wabethele kuthiwa wabethele esiphambaneni esu-X shuthi bamshayela nje angazi bamshayela nje kodwa nje sasu-X isiphambano wabethelele kusona uMark akafanga kahle bazalwane kuthiwa naye waqotshwa opieces mawufunda ngayo umlando wakhe akafanga kahle uPeter lo wayesabukufela uJesu Kristu esenothando luphelele wavuma ukubethelwa kodwa wathini ucela ukubethelwa yena isiphambano sakhe sibheke phansi ngoba akekho worthy ukuthi abulawe njengobani njengenkosi yakhe oPaul nawo ngonjalo oJude hayi uJude naye ngonjalo wafela eMesophotamia uthola ngisho nana sengizama ukunivezela ukuthi akekho owafa kahle owayekhona akekho futhi ozofa kahle ozokholwa kuyafana ukuwena ukuthi uzayini akekho owafa kahle owayekhona akekho ozofa kahle njani owayengakhona kodwa kulabo ababekhona abangafanga kahle uNkulunkulu singamsaba ukubulala inyama ngokuba kanawo amandla ukubulala umphefumulo but i-punishment kaNkulunkulu is permanent ukucabanga azi angisakusaba manje ukusha bazalwane sengisaba unga-exist like ngiyakusaba kuyini unga-exist ungaphindi ube khona I don't even care about umlilo ichibi lomlilo ungaphindi nje ngibe khona nje like because phela kuzoba njalo mase sekuJesu Kristu salethi judgment bazalwane ngeke siphinde sibe khona so mawulahlekelwe uJesu Kristu ulahlekelwe ukuthi uphile njengoba bazophila forever nawe uzobe ungekho angikwazi nokucabanga ukuthi kuyinto but into engisabisa ukuthi because ungisize like I know ukuthi we are running out of time asenaso isikhathi but uNkulunkulu ongadili ngesikhathi ngithi usengasikhavisi so ngezinye indlela bazalwane mhlawumbe sengizohlala phansi mawufundisa iSambulo chapter 13 uyakuvezela ukuthi wena mawukhetha ukuphilela uNkulunkulu njengamanje emhlabeni kuzokwenza ngalani kuwena make a decision uhambe ufunda chapter 16 uyakuvezela ukuthi kusukela ku chapter 16 going down ku chapter 20 alukho lutho luzovela futhi mawumphika uNkulunkulu la emhlabeni bazalwane understand so i choice you two uzokwenzela umzekelo mhlawumbe to help us ukuthi si understand and ukuthi i choice fanele sigcine siyenzile but fanele sibe nothando khona sizokwenza i choice right ungakhethana ukweletiyeleni nokwelebhuqweni makuthiwa ngikotela imoto angazi ukwetelelani kodwa ngikotelela imoto so mase kuthiwa uzowa for sure la uzowa la ungakhethana ukuwa etiyeleni noma uwele obhuqweni cabanga itiyele ukuthi mawuwa kulona kwenzakalani sengavela ithambo usengahlibika obhuqweni hawo opholoni bazoba khona right angithi kodwa kuzoba mild mawucomparison ngithi so kukanjalo ke kaJesu mawukhetha ukushiya khona ukuwa kwakho okwasetiyeleni kaSathane mawukhetha uJesu ukuwa kwakho kwasebhuqweni uzolimala kodwa uyayibona lonto le so bazalwane i-choice fanele sigcine senze njani siyenzile bazalwane akukho okungayenzi i-choice so ingakho ngikufundelile nabuko Moses bakhulela emzini kaFaro and uyambona ukuthi uMoses akakhulanga kahle mawufunda i-Acts esekutshela lapho ku-26 kuthiwa wakhathala ubizwa ngendodana kaFaro wabona kungcono asafarishe nabantwana bakabani bakaNkulunkulu so if uhamba uyobuka uJoseph ubuka Abraham bazalwane beshiyiswa indawo ababezazi kuthiwa baye emazweni abangawazi naye facana nama-challenges uyabona indlela kaNkulunkulu ayikho lula because kunomuntu onjani olwayo ongafuni ukuthi abantu bakaNkulunkulu bephumelele kalula bephumelela komuntu okholwayo akukho lula bazalwane and just a footnote sengizoyisho ukuthi bakhona abantu abasafarishayo ukuthi ama-testimonies ethu asisawashiya but bakhona abantu engikholwa ukuthi basasafarisha even nala enkonzweni maybe ekhaya
may it be emsebenzini, may it be anywhere, bakhona abantu abasafarishayo. And kunabantu ababukayo who are like, I wonder sabambaleleni nomzalwane. I wonder lo muntu uhlala kanjani nale ngane yakhe kudelela kanje. Lofanele nje bekwedawe kanje ku. I wonder uma wakhe njengoba ekhona nje. Phila kanjani nomuntu kanje. Yabona into kanjani? I wonder ubani usahlele kanjani nomyeni wakhe kanje. It's because uyakholwa wena ngithi. Yazi buka lezi zinto ezisafarishayo and pay careful attention endabeni, pay careful attention kwi-society. Kunabantu abayibulalile wena ngalezi zinto namandla kuyena. Kunabantu asebe give up. Kunomuntu ozothi mina mfethu sengiyaphuza manje ngokumsebenzi awuluka ngumtholi. Wena ula awunawo umsebenzi awutholi. Qualified. But still usamile nomukhala, but for some reason usamile ngisho ayibona ukuthi le it's only because of uNkulunkulu kaJesu Kristu kuyameka bazalwane. Emhlabeni akumeki bazalwane. Emhlabeni akumeki and kuba nama solutions angazo sazokusiza ukuthi ukwazi ukuma kanti wona futhi azokwenza njani azokuqhumba phansi. One time ngiyakhuluma nomfowethu khona bese ngikhuluma naye. So seyasho ukuthi uthini? Angikazi mina ngangasebenza yazi. But usethi yazi ubafo hey wena umuntu obengawuthola umsebenzi. Base kuvele kwalunga, yazi kuyalunga kuyakhanya. Sesiyakhuluma nje sithi uyabona ukuthi kaNkulunkulu kunjani. Izinto zomuntu okholwayo azisheshi njengezomuntu ongakholwa because thina sikholayo sinama standard angithi. Asikwazi ukuthatha noma yini eqondayo angithi. So usethini but upese kuvele kwalunga. Sengithi mina uyabona ukuthi ukulunga kwakhe, ukulunga kwezinto zakhe manje kwenza ukuthi kwathina si realize ukuthi even though nakuwena bekulunga kuyena kungalungi njengoba sekulunga manje ngokuNkulunkulu wenani ecebo ngayo. So what if you don't hold on there? What if you are not content ngalezi zinto oyithola? What if uyayiqhathanisa? Seyuba kuhlezi uthola umsebenzi. Selokhu waqeda esikoleni uyawuthi mina nguthola umsebenzi and then you give up, then ifika isikhathi because uthi umshumayeli there is time and chance for everyone. What if time and chance leyo iyafika usecondary na? Because uhluleka ukubekezela nje. Uhluleka nje ukulinda bazalwane ekuhluphekeni. So asazi ke namhlanje bazalwane bangihlala phansi ukuthi akukho la ngekho ukuhlupheka. Ingakho ethi Peter chapter 4 verse 1 okukhe asazi ukuthi njengalokhu uJesu Kristu wahlupheka nathi sizokwenza njani sizohlupheka nje ukwazi lokho kungakuthusi lokho ukwamkele mawubona ukuthi kuyakuthusa ukukhulekele then masucela uthando kaNkulunkulu esibonile ngoDaniel behlupheka bethenjiswa ukuthi bazobulawa belimele iqiniso kaNkulunkulu ntombazana encane khulekela umcindezeli wayo ukuthi akhulukiswe abe nokuphila ukuthi mayezokhulukisa esiguleni asuke naso usuke ezoba nokuphila okukhulu bazalwane. So angizami ukumthusa bazalwane but ngizama ukuthi kwesinye isikhathi siyadinga ukuthi siphaphame sibone ukuthi sikephi khona singeze ukulindela izinto ezingekho. Ziningi izinto manje esifuhleleka ngazo ama social media abantu bayaphumelela iTV zivezela ukuthi impilo fanele ibe kanje but sina fanele sikhumbule ukuthi thina singabazalwane in the midst of ukuhlupheka khona ozosizakala. Trust me, khona umuntu ozosizakala one day ozothi mase hlupheka akhumbule ukuthi umambani wake wami enesimo esikanje. Abanye bayabuka ngaphandle wonke umuntu phela uyaphumela bazalwane bacanga ukuthi abantu bazokholwa ngenxa yokuthi impilo zethu right ayikho leyo nto because wonke umuntu uyaphumelela but bangakanani abakwazi ukuthi mabehlupheka beqhubeke bemele samkhulu bemele uNkulunkulu bemele uJesu. Ingakho ethi uHebrew ngiyazi unama translation esijwayele ukutranslate uthi faith is the substance of things not seen but things hoped for angithi. So wena ukholo lwakho mawuma ngaso sonke isikhathi kunezinto efanele ngabe ziyakuyisa zinikeza into ephathekayo kulabo abangakholwa. Faith is the substance of things not the time lokumile nje ulokumile nje so ebona inani lisawatha lakho yabona manje uphindwa lahlekele opportunity lisawatha lakho le uyabona ukuthi kungaba nani yabo because sihlesa abantu kanjani when you stand you surely you give them something whether uzobusa khona noma uzobusunga sekho hayi wake wami hlase decide hlase kufanele kukhethwe ngempela izwe selokhu selitikhethe kokhunjula ukuthi wayekhona mabona wayengasuki enkolweni yakhe nalowo muntu lowo obumile umbekezelela umthanda ngisho noma bengafanele ngenxa yezinto azenzayo one day uyobona naye uHamani lo wabuye sephendukile sesangasafundishe nanokubuyela nezinto bakade buyele nayo ufuna iminikelo yangala alashwe khona abuyele naye emuva. Whenever we stand for uNkulunkulu bazalwane khona izinto ezenzekayo ngaso sonke isikhathi. Ngicela ukuthi sifunde lama verse then ngizobe sehlala phansi. Asambeni seku-Psalms 34 verse 19 to 22. Psalms 34
verse 19 to 22. Psalms 34 verse 19 to 22. Uthi ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Ziningi izinhlupheko zonjani zolungileyo, and ukulunga sikuthola kuba uJesu Kristu. So it's the same thing elishiwo uPeter leshiwo la Psalms. Okanye lento eshiwo uPeter, it's the same day eshiwo la. Okuhle ukuthi noma sinazi inkinga njengawo wonke umuntu, thina siyakwazi ukukhululeka. Ubani okhulula abasathana? USathane umnikazi wazi inkinga. Uzwana nomnikazi wenkinga. Ukuze uma ukhuzwa ngathi kanti nowazwanelana nalo kuyahluka. Nathi sizwana noSathane akukho okuright akwenzayo. But okuhle ukuthi uNkulunkulu akezi inkinga. Kunalokho uNkulunkulu uthi aseyilethile umnikazi wenkinga asisize kuzona zonke. Kodwa uSathane omngani wakho noma esifisa ukuba umngani wakhe nesibona ukuthi masiphila ngendlela la emhlabeni uzwana nomnikazi wenkinga. So akukho okuhle kuyena ngokuba umbulali. So konke okubi kuvela bani? Kuvela kuyena. Psalms 20. So uyawagcina onke amathambo akhe alaphulwa nelilodwa kuwo, even though usiprofesa kaJesu Kristu kodwa nathi singarelate kusona ngithi bazalana ukuthi nathi siyogcina kubonakala ngathi siyafohloza kodwa senjani sigcineke bazalana njengalokho uJesu Kristu wagcina ngoba wayethembele kuBaba. U21 uthi okubi kuyakumbulala omubi. Yayibona ingakho uJesu Kristu izinto zikaNkulunkulu ziwubule sesifuna ukuthi manje uyafa la. Swani okubi kuyakumbulala omubi, abazondolungileyo bayakulahlwa ngecala. Mase 22 uJehova umphefumulo wezinceku zakhe. Swani uJehova ukhulula umphefumulo noma ungafa lapha ku21 but umphefumulo wakho uzobunjani? Uzobukhululiwe bazalana. Ila esikhona ngoba ngisho noma ungaba nayo yonke into emhlabeni iyodwa into eyifu kuthini ukufa. And that's why sikusaba ukufa, because asidalelwanga ini ukufa. Ukube bekufanele singabi baningi sife ngoba sizoba baningi bekufanele singakusabi ukufa. The reason why sikusaba ukufa ngoba iBhayibheli liqinisile ukuthi asidalelwanga ini ukufa. The reason why sikusaba ukuhlupheka is because asingadalelwanga ini ukuhlupheka. But khona lento ebazalana yokuthi sila. Ngiyayithanda leyo attitude. Yabona mfele because kusiza ukuthi ukwazi ukuthatha decision, ubone ukuthi uzophuma kanjani, yabo? Khona umuntu osesenkingeni lokho ebalisa ukuthi kodwa inkinga. Ususenkingeni manje cabanga ukuthi siphuma kanjani la. So kahle sila. Ingakho ke uPeter esifundisa lokho. U1 Peter chapter Romans 5 verse 14. Uthi nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned in a similar truth. Swani ukufa kwangena ngenxa kabani? Ka-Adam ngithi. Masethini kwaqhubekela naku Moses. Uthi kwaqhubekela nakuthina yize singonanga ngendlela efanayo nekabani? Nika-Adam. Say understand not? Okusho ukuthi yes sila emhlabeni kuneyinkinga. Ukuquestion izinto eziningi ngeke uze ukukusiza. Angeke uze ukukusiza. Thani wena ngoba sengila kulomhlaba oneyinkinga ikuphi engakwenza and mina ilokho engizopresenta mina bazalana ukuthi ongakwenza ukuthi iya kuJesu. Because this noma ifika inkinga uJesu uyakupha eni amandla. Kodwa noma semhlabeni uzoba ne depression, uzoba nokusola, uzoba nokucomparison, ugcina usunanomona futhi ngokubona ngazo izinto zakhe zilungu ngobani wena uzibona ungadeserve ukufesana nalento ofesana nayo. So into ebalekile bazalane asikhetheni uJesu ngaso sonke isikhathi ngokuba yena noma sinenkinga kodwa unjani uzakusikhulula. And imagine usungasaphili forever. Lokho uzokucabanga manje ngoba usengasaphili but mase usungasekho it will never happen. There is no reverse, there is no anything. So ekugcina kosuku sathi uNkulunkulu angasipha uthando lakhe ngoba liqosha ini ukwesaba siphelele kuyena ngoba izinto eziningi sisaba nje uNkulunkulu asimazi. Isihloko sami kade sithini? Ukholo lweqiniso lubona uNkulunkulu lo. Umbona uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi eyikho lokho ayikho. Noma engabe kuthiwa isimo sikanjani. Anikeza ama examples of abantu abambonile. John abashonga ukuthi awusenhlala ePatmos angisaboni. Kunalokho ekubekezeleni kwabo. Imiracle ukuthi umuntu oyengenawo amehlo wakwazi ukubhala ini isambulo lesi esinaso namhlanje kusho ukuthi uNkulunkulu wam-aida ngezinye indlela. Kuyamangaza ukuthi uJesu Kristu
wafa wavuka nathi wasinikeza lelo themba ukuthi noma sifa masifele eqinisweni siyokwenza njani siyofa sivukazana leso of life lesibona kuma social media akusiyo lethu nethi soft life yes ethi impilo inzimana but ino Jesu Kristu and athi uJesu Kristu uthathelana ijoka ngithi unikezela lakho ngithi so akukho la singathwali khona ijoka akukho la singahlupheki khona wena buka ijoka ukuthi live elingcono lenta la emhlabeni nomileli Jesu Kristu so sengathi uNkulunkulu engasisiza bazalwane from now on asilekelele senza ama choices right singabi abantu abazikhohlisayo nabavunyelwa ukukhohliswa abanye abantu but asibe abantu abayithandayo ireality sithanda ireality si accept futhi ireality ukuthi injani mase sibuza uNkulunkulu ukuthi senze njani uma si accept ireality kuzosenza ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu simdinga kangakanani but mase itshenze konke esideserve la emhlabeni kusazoba nzima but the choice is with everyone sathi uNkulunkulu ngasisiza amen.